Kambeni ya munini wa President Rigathi Gachagua ya kuhukia njohi ngananie matura-ini guothe bururi-ini ironekana kwaga gukinyira muingi wa matura ma Theri na Karuri kaunti-ini ya Murang'a kuria muigite unyui wa njohi ino ni ukiritie njano. Thutha wa andu atano kwirikana kuragwo ni njohi ngananie muingi wa matura maya ugite ciigana kuria matabanire mirurungano makiuga unyui mukiriku wa njohi ni uthite na mbere na guthararia family. Ndio mwe wa aria makwirirwo ni muthuri niguo kana tiguo ni undu wa njohi twauga atiriri kuma riu kirabu Theri na Karuri-ini gutiri bakucoka kunyua thubu no iria no tisi njohi niguo kana tiguo muingi tiguo kwa gwiki niguo ciana nyingi tariu ndina mwanake na no acoke ithenya riao ria ithe ni acokere kuraihu akanywire kuo no ti Theri. Aikari hamwe na MCA wa Muraradia Peter Muga moigite namba ya irabu ni ongererekete na njira nene undu uri uhuthitie minyuire kuri ikundi cia mbeu njithi athuri na atumia. So far ni turuzite more than 5 people. Recently ni mwanake munini wa miaka 20 ndora kwirire kirabu guku gwitu na tutimuthikite. Nitwakena muno ni ura tukuhingirwo njohi guku twani tuninite uragite andu aingi muno guku nikio tutuete matua kuhingirwo irabu ciothe. Kuanzia saa hii imesemekana tunaanza kunywa maziwa mala kutoka hapa Theri tutakuwa tukikunywa maziwa tutakuwa tumeachana na pombe. Munini wa commissioner sub county-ini ya Kahuro Esther Njeri ni urite thirikari ya Murang'a guthurima keri irabu iria mahete marua. Hata huko Kahatia yenye zingine hata zina operate 24 hours. Kama Kahatia kuna bar kama 8 zinafanya masaa 24 against the rules za Kenya. Wamepewa kibali, wamepewa license. Riu aikari ni mehitite kwa kurugamia mirurungano yao agikorwo irabu ici citikuhingwo. Ona ngacokeria jesi ino ngatho tondu ni araumire na kaundu gaka ati o enyewe onako he mundu huthagira kindu matikwenda ringi nikio muthi tukite tunyitanire nao tuhingie irabu ciothe guku gwitu Theri niguo anake tumarungare ikuo cithirathire na niguo tuhote kuruta wira nginya gwitu migunda-ini. They can be revoked kama wanaumiza jamii na mheshimiwa anajua hivyo. Nyinyi wenyewe mnafaa muandike majina na msaini hiyo jina. Mkiandika ipigwe stamp na ofisi ya chief ama ya ACC ama ya DCC ipelekwe kwa county government. Those licenses zitakuwa revoked. Kameme TV gikuhe uhoro gitau wa Wanjiku.